serengan de mas siku di mati kampung ngati mi diri budak jo sat sanontoy kraton manusia de mas Kauri Prabu Agung Monokrom kasukan kagungan di lemah mangin edilum lobang pepem agati putre Maisem Selendrosa. Besar kraton kahuripan sambil persidangan ekabiti kalaban bula tiga serangan yang kilaling kini persikating sepon etan tuaki kalaban bula paman menabi abdi telur yang ini nyona tikus telur ya tore cing paman cing paman pati Indra Jagat, Indra Jaya, Indra Pati mator sakalangkong bulu atas kagopakan datika milana esa cenonto esena kraton kahuripan mabeda setong persidangan paman mila dari aneko tika serangan engkela sekek samantara bokto tos ngantosa mecil epon raji bule ayu sekar si pedi norok nyaksana esena papangkian esa cenonto paman merabiak titelum ngereng kasukan pancinengan Gusti Prabu Atalia Ma'ataleko Atalia Ataleko Sandra Lalodo paman Indra Jagat, Indra Jaya, Indra Pati. Esa seronto cing paman. Esena kraton keguripan pon sami kompak. Artena persidangan bagi mula anak kalau bula cing paman Indra Jagat. Kira
Indra Jagat. Dikasih pun itu gas kalaban bule. Ngatur satu jeriat esena keraton kehuripan. Nape sekak orang rakyat bule cing paman. Sopaja bule nggak tahu esa terang terjukan. Jak terona bule merengah. Edin melaporna tika cing paman Indra Jagat. Gusti Prabu selangkong parjukan. Sebelum abdi telem ajar bu akina sena pangkian. Langkong pimin abdi telem sasarangan. Atur akina salam sungkong pangungkuk ten mugadunan Gusti Prabu. Salam sokmati kaya terima kalaban bule. Terjukan puntel ilmati bule. Samuka cing paman. Raja sena keraton kehuripan cing paman Indra Jagat. Engkel terosaki cing paman. Gusti Prabu selangkong parjukan. Menabi abdi telem sinumban pakon Trijunat Galuh. Masalah pembangunan perekonomian satu jenak ampun cukup sepuse katoran Gusti Prabu. Artena satu ayat keraton kehuripan. Pun tadi sekak orang cing paman. Terus kayak itu Gusti Prabu. Indra Jaya. Telem istagi dua Gusti Prabu. Nape sakrana pundri. Nape sipun ia teraki kalau bengkak masa Indra Jagat. Satu ayat keraton kehuripan. Pun tadi sekak orang cing paman. Indra Jaya. Sampian telem Gusti Prabu. Menabi abdi telem siapa orang Mas Indra Jagat. Leres sobung kang orangan pangkona hormatan itu Gusti Prabu. Indrapati. Telem istok itu Gusti Prabu. Katina tika sepon aja geneng ela bermisah. Artinya tempat peralatan perang cing paman. Nape pun sakrana siapa? Karena takut orang luar mancanegara niku masuk. Mau kuda keraton kehuripan cing paman. Dapat. Yang telem sebat itu. Menabi abdi telem. Saya juga lapor bisa. Saya tidak pasukan perang. Pasukan tembak. Saya tidak kontribusi abdi Gusti Prabu. Sakalangkong cing paman. Cing paman Indra Jagat, Indra Jaya tercuket Indrapati. Jemper rasana ate. Bunga boleh rasana ate salana pon mereng edem laporna tika. Satu rakyat pun ngajalani kamakmuran. Pembangunan pun sampai masuk dak pelosok desa cing paman. Hasil karena tika serangan cing paman. Milana. Mator sakalangkong belum kuda katika serangan. Artinya boleh tak sia-sia. Nugas bernatika. Sesapuan kalau bulan sekalian cing paman Indra Jagat. Engkel sekek cing paman. Dek Mas Ayu Sekar. Kenapa sekak orang bernatika dek Mas? Supaya laskar istana merah. Nape sepon dia toraki tiga muda kabula dan Mas Ayu Sekar. Telepon ke Mas, badan kau nak minta sokong seekak orang dari pancingan. Cokoban ke Mas membarang telepon dari pancingan kan itu ngibak ketika senengan dan kau dan Mas. Dek Mas Ayu Sekar. Karena tika tong setong ngabini kula dek Mas. Lakar pancingan tong setong lagi dan kau. Tak usah takut. Tak usah songkan nape sepeta ada kabula. Tetap tika toroti kalau benda dek Mas Ayu Sekar. Kak Mas, sataja napa pareng perhiasan, ota berpakaian kak dintoten kula ampun nyokopin Kamas. Kuncoman sekakorangan de atina Kamas. Onso onde panjenengan. Korang dan kula kak dinto apolong sareng panjenengan markena panjenengan kuncoma mimpin ota benugas bedana sataja laskar istana keraton Kamas. Dek Mas Ayu Sekar. Nyatana benikun coma tika ngarsaaki kekurangan. Sanajan bula dek Mas. Terus ngapolo ngabeuna tika. Sapun malam dek Mas Ayu Sekar. Milana saat serontok kesempatan bula kala bentika. Tapang kining esetong papangkian yang keraton kehuripan dek Mas. Alaras Kamas.
Dan kalau Kak Dinto sangat ngerti pun apa dalam kesibukan epon panjenengan. Semimpin nang kraton kantos panjenengan tak engak dek dan kaula karena kesibukan epon panjenengan Kamas. Jing paman laskar istana. Jika serangan engkel abali mengkudak ke tempat pensebel. Bulan kangkui mang lepor ate kalau ben. Gusti ayuna tika serangan jing paman. Tapi sekak ditop. Oke. Rasana bula tau Gusti emas. Rasana bula malo. Dak satu jelaskan istana rengatin. Cukan dan kola malo saengkeun bada orang lain Kamas. Asenengan teng kola awak duaan sareng panjenengan panjen. Dari tali bete kerong ate dek emas. Sanajan todus bule jekaje rengatin ayu sekar. Abi tak setting Kamas. Pas semande. Corona setting sareng panjenengan panjen. Sanajan kerong juga cara dek emas. Tale betungana abi tak apolong. Permatana para kamata pun rengatin ayu sekar. Ndek emas ayo sekar bini bula serati bulan kerondok ketika seratin marka abit ndek emas ratin kone seta apolong bila apolong ndek emas dak tenang. Dutak kau bulan mencara dek emas, bulan mencara. Ayu sekar dek emas bini bulan. Tak adil badan hati karek emas badan seneng dek emas bila pun apolong memati. Tanto senang bila apolong Kamas. Marke abit seta atemo. Dalam hati kaulah acora kerong segendang. Serang perkampuan eka polong dek emas. Pami semama cantong ate orang late.
sekar ayu sekar apolong gula pon apolong seratin apolong gula bentika bini gula Tiga kabut masa akalong nyari sepote ka amas jauh ka amas apolong tiga pon apolong ayu saomora terjodoh pasti areng laki kain teleng dek emas medak jak tangrep seratin sealos amodel solo mudik senang jak nganduk karep ayu sekar ngerasa kia cenci setulu tulu
kapan nikah tenggole segento. Lemas ayu sekar. Kenapa Kang Mas? Napa dikata ngerasaki korang Apolon kalaban bulan? Mong korang sangat cek korang segento. Talebet senang kola Apolon segento. Aroma sakorang dalam mati lande kaula ayo sekali kamu wanda emas Lemas ayu sekar. Bunga rasana ate salah pun Apolon kalaban kita. bunga kamas ananging kamas panjenengan kengak badanaken kula ning kamar kapotren lakar leres panjenengan ngajalanake tugas nang istana kraton ananging paengak kamas kasih buti Sanajan bulan ditugas di keraton kahuripan. Sanajan bulan alekeki sekeje rakyat. Kunjo makrobana kita sifat yang dikabulan. aku tak lecek panjenengan Tadi kira anak bulan kaki adina benar tika yang ratu ayu sekar. kelo akina kamas Milana di Cimpaman. Mak pas masuk pun sarung pun kita cimpaman. Ya? Itu benar musik. Kenapa? Artena pada tamu. Kita masuk cimpaman. Salam sengkem pangapoten warna tang murid singkok ono promo ketarima kelakon sang ate. Guru ananging sabruna sengkok maaf kudu kabut masuk dek keraton kauripan tanpa yudeng kalaban bu. Kemungkinan agungku di dalam papangkian. Leres tak kerja di dalam hati abdina. Kasambuk di dalam pekan abdina salah pancingan masuk dek keraton kahuripan tanpa yundang kalaban abdina. Anangin mek pola pancinenganku andi setong kepaduan mukuda abdina karena abdina kocak murid epon pancinengan engkala okara aki pun apa dalam kepaduan epon ajunanku Wana krom dalam guru tanto na ba na salaki enga na ebek na ba na badan padepokan ba na riang nga andi setong kanca pada seperguruan sikasapet Jayawangsa. Jayawangsa leres abdina selaki enga Apollo nang setong perguruan serangan pancinengan Apa ka lang nga tawin? leres Si Jayawangsa ada badan ekarton mata
Tapi dalam kau dina Jayawangsa arek yencer kalaban ring orang keraton Mataram. Melana. Bekna arek kocak kang murid sengkok. Ben ekocak kanca seperguruan. Tantona bila eka sakit. Tantona mun sakirana dalam incaran akabaya rosad Jayawangsa. Si tanggung jawab arta dek lain kecuali bekna nak. Wonokro. Semaksud epon panjenengan. Maksudnya sengkok lah. Artena bekna sebisa nolong dalam kau dina Jayawangsa. Bekna sebisa aja ke dalam kasar mata Jayawangsa. Karena tak kesamara. Banyak orang ngucap keraton Mataram arka bilang keraton si paling raja. Kemungkinan mun keraton Kauripan arka keraton si kene. Tapi sanusa kene keraton Kauripan arta dok kirana takut dok orang keraton Mataram. Maka laka raja nak. Tapi prajurit adalah prajurit kawakan. Bisa kocak ada pendekar pilitan. Tetapi artena saumpamana bodering orang luar mancanegara apapun dari keraton Mataram arang ngintai dek keraton Kauripan. Arek angkep awarek kere. Leres guru. Kenapa dalam saja begulengan epon panjenengan? Abdina pakun eteku. Pakun etorot. Abdina tak mungkin nyangkal kenapa dalam dua epon panjenengan. Karena ilmu abdina sepon etorone serangan panjenengan. Ampun cokopun si berenang era ke abdina. Ilmu kekuatan selaki berdiri dan meraga nebak nana. Tapi mungkin orang keraton Mataram arti politik. Seplike keraton Kauripan kau tunggu lecek dari orang Mataram. Oleh acaca keraton Mataram arah keraton Siraja. Tapi manusia dari orang Kauripan arah tak kira takut. Leres guru, anangin guru. Katipun apa? Tujuan epon panjenengan menapi abdina lebat jalan sesai. Artinya, bakna ada kotu keluar dari keraton Kauripan. Amit dak binina sikas sampai el sekarang. Kaangkui bakna ada nyari bodena Jayawangsa. Karena dalam kau dan Jayawangsa ada acuan kurang aman. Artinya dalam kau diena Jayawangsa. Saat samangken kabelaan kurang aman. Bener tak salah. Abdina pantas. Nolong bener Jayawangsa. Sanajan ekocak orang serangan abdina. Anangnya dari abidnya apa orang setong perguruan. Yang getaretan serangan abdina guru. Menabi Jayawangsa sakit. Abdina norok sakit. Ono kromo dalam singkut tak bekal ngabita kene dina ya. Sare bedena Jayawangsa. Ben singkut bekal nale tekiki dalam perjalanan Jayawangsa. Leres yang kasih pesan kalau abang ini. Yang kena ngasih teh perjalanan. Nape sakran tika pon merang nape edem debuna ku. Ala rasa da janatan kol ampon merang kamas. Mangkin juga. Ale sa perguruan epon panjenengan kadinto ngabutuhake pantolongan kamas. Jayawangsa. Jayawangsa seemak sok bapak guru. Sanajan orang kalaban gula dek emas. Anangin pon apolong nang perguruan. Yang getaretan kalaban gula. Melana tika pasapun. Bula pamit temu kuda atika. Etina atika kalaban gula nek kata Kauripan. Ala kamas. Tak pon apa kamas. Taman Laskaristan. Ikan orok berenang gula. No jana mu kuda. Emas Jayawangsa. Karena kabaran kucang nang berenang Jayawangsa Cimpaman Indra Jagat. Madak Cimpaman. Kamas. Melaipun panjenengan kak dito keluar dari keraton nujuni benar nolong Jayawangsa. Ananging kamas pikiran otak
benak ya tenaton golek kadintong aku curiga dek panjenengan. Belum pernah panjenengan kadinto satu keluar dari keraton akhirnya bedenap laskar istana temanggung nabengan kalau bedenap panjenengan